Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Shapiyit Kami, but Kikubo, Baman Kasmi. Kidkot Kakasi Student Union ke Shillong Law College Unit mencakap sengi kilalit banyakan dua ya Professor Vice Chancellor ke School Ba Nehu u Professor Henry Lamin na ke benca bandawa ban pelat no kamkloy ya ke result jong kisamla puli an. Habakren bakilat patai kubor u General Secretary ke KSU Shillong Law College Unit u samla Alaric Harjana uliathu banakalyang u Professor ulakular ban shimkhya ya kani ke jingdawa ke seng bat ban pelat no ya ke result kamkloy hakatayo baningkong jong ubenai jemang. Kan kita bentar sini kalau batu provide chancellor jong kini kalau bentar ke Islam jong ke declaration of results ke jong ni ke exams kami ada thought tu benai January ke beri ke second ke fourth ke third ke fifth ke Islam punya results ke jong ni kalau ke bala syam jing kena bro hi more kami open assess ya ka overall percentage ke jong ni ke hadian ke jing kan buat vice chancellor jong kini kila ong ba can shimmy kanika matter immediately but kumno ba by the end of this month first week of April layo declare the results Kultura College ke ba chances karar lai long baro jom ki law kita mostly professional course ke badi bijong law kumo ka nungun e gudol ni from Tanuka College jong ke badon Shillong tapi kan ke banut urar laga jong ke strength kim padan ki bala adat lot nomor mostly kindat menta how uni benai this last semester nomor mostly menta baro ki final year so kinang de ki bala ya ke 6 semester ke ya ke 6 semester ti kim pat conduct ya ke exam so right ni kat kolong hunta nomor ba chibu menta ki ba pla de bon tho ti ka amon yo the result bon i bon tip kumno ke jingle ke jong pia ko exam te daga ki pen slam kumni pat ka pedu mencim kena buat ke peni ke jing jenda ke jong ki rupa kemla ban don ki assessment ke jong ki ban long overall percentage ke jong ki kemla ban assess ne kemla ban pen kumno banyak kemat lada ke ni stream ke di sisa ke ba ke bai ha ki bikin lek nomor ba shbu menta yo 45% ne 50% ru buffin practice kala ko bani LLM ru kala ham AP de daga jing slam jong ka ban declare results kumni pat kimyo ban pet ya ka overall assessment ni jong ki